znate što su to Pegazari? Ne? Ne. Konji. To su isto good guys. Good guys. Koji se bore protiv mire, plave i bijele. Da. Pegaz je onaj neki. Onaj I neki. onda su ti Pegaz. Daj, padamo glupi. Ne Nekakvi ispadate glupi, sektaši. najbolji su. Sekta, to je neka sekta. Znam, ali ne znam. Pegaza, ima konja. Pegaz je onaj koja je s krilima, ali i dalje To je roman. je. Pegazari što nisu to vezano uz mitologiju, vezano uz leteće one konjiće. To su oni koji gaze pege. Roman za mlade Ivane Dehoratinčić. Da, koliko takvih ima na svijetu? Znači samo za mlade Ivane Dehoratinčić, nije za stare Ivane Dehoratinčić. Roman za djecu i mlade. Ne. One, žao mi je, ne. Pegazari su normalno mali patuljci sa zelenim odjelima koje obično su od povijesti davnina. Su se bavili timarenjem Pegaza. Zbog razlike od običnih konja, oni su vrlo mali, pa onda mogu doći ispod ovih pegaških krila, takozvano pegaženje. I od tu ja mislim da dolazi izraz pegaženja. Općenito. Ne znam, ali ću saznati da sam dobila knjigu i pročitat ću. Zvuči mi poznato. Aha, to je roman za djecu autorice Ivane Delač-Horvatinčić koja je usput i ostala u rodu samo. Ništa čita. Znate što je to kabron? Da, ja sam studirala srednjo španjolski, pa znam. Okej, što? Ja sam obaviješten. To je zbirka priča Irene Rašite. Odlično, kakvih priča? Točan odgovor, SF-ičnih. Ne. 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 Ne znam. Jarac. Covka. A znate- Tovare jedan. Kabron. Kabron. Ja ne. Kabron. Kabron. Okej. Nešto španjolsko. Jel To je gospodar ili tako nešto. Aha. Ne, ono je padron. Aha, dobro. A znate li što su... Čisto ja ju znam i ovdje sam preko veze, može dalje. Okej, a znate li što su... Ovo je namještena reklama. Da. Pa, otprilike znam da je to djelo kolegice, to je zbirka koliko znam, kolegice Irene Rašite, tako, ja sve znam, nego šta. Da, i evo ja znam šta je to dalje. Ne. Zbirka priča. Šta da vam kažem? Da. Kabron je španjolski uzvik oduševljenja kada vidiš najboljeg prijatelja. Mislim da je to otprilike tako. Da, čula sam za autoricu Irenu Rašitu, ako to mislite. Znači, kabron je nešto što je napisala Irena Rašite. Da, u ovome slučaju, ali čula sam i da je to nešto što ne zvuči lijepo, ali zapravo nije baš tako lijepo, ali sam se zaboravila značenje. Što je Kabrona, što Pegazari? Da. Dakle ovako, Kabron je očito zbirka naše drage Ire, a Pegazari su naše Ivane. Pegazari su
dječji roman, a Cabron je zbirka priča, kratkih priča Irene Rašete, a ovo Pegazar je od Ivane Delač Horvatinčić. Pegazari su novi roman Ivane D. Horvatinčić, čiji srednji inicijal se uvijek piše kao inicijal na njezin izričit zahtjev, ali to kao urednik Parseka Sveri naglasila i fanzina, neću reći zašto. Tako da, to su Pegazari selektni novi roman, koliko znam o Pegazarima, dakle jahačima Pegaza. Doduše tehnički nije baš jasno kako Pegaz može letjeti, čisto što se tiče biologije i fizike, ali nema veze na ti jahači kao dolaze u nekakvu zemlju gdje se tuku i onda im oni donesu mir, nešto kao koliko sam shvatio. Ali nisam čitao još roman pa ne znam, a Cabron je nova zbirka priča Irene Rašete. Cabron na španjolski znači nešto kao God, gom, psov. To je baš zbirka priča i zapravo kad si malo bolje porazmislim, kupit ću jednu i drugu pa onda mogu se očitovati. Knjiga je nastala tokom 20 godina pisanja. Radi se o kratkim pričama, točnije o 16 kratkih priča. Problem kojim se knjiga Pegazari bavi je primarno nasilje, odnosno bullying, nasilje među vršnjacima. Fantasy knjige su mi ljubav iz djetinjstva i ovo je bila jedna izvrsna knjiga, tako da je još veća igra. Zapravo jesam, zato što me neka djevojka cijelo vrijeme ubeđuje da ja to uvaljujem nekim ljudima i neumjesto traži da promoviram tu knjigu, a isto tako neumjesto traži da promoviram i ovo.